wa Kameme TV. Tukigire mwena ni oyonge wa betika iharo-ini kuria muthaki wa ngundi kuma guku bururi-ini Daniel Wanyonyi ni oretie mashabiki a muthako uyu guku bururi-ini gukeyumiria kwa uingi muthenya wa rucio hindi ya ngucanio yake na Karim Madonga kuma bururi-ini wa Tanzania muthenya wa rucio nyumba-ini ya Sarit. Muthenya wa umuthi athaki ya eri ni makorirwo magithimwo ritu wao mbere ya ngucanio ino guku Wanyonyi akirugamira kilo 83.3 nake Madonga akirugamira kilo 86.9 thegia ya ngucanio ino kuri na ngucanio ingi 8 na iria ikambiriria kuma thinashara cia hwaini. Tugakiendithiria Wanyonyi uhotani muthenya wa rucio. Timu ya bururi ya mbeu njithi iria kanyita itemi mathako-ini ma gutwarithia maithikiri ma Commonwealth ma mwaka uyu iri na mwihoko wa kuhota ngoga nyingi macindano-ini maya maria makambiriria tariki 4 nginya tariki 11 mweri turorete bururi-ini wa Trinidad and Tobago. Timu ino igukorwo ikinyita itemi macindano-ini maya rita ria keri na ikuruhanetie atwarithia eri aria ni Billy Graham na Daniel Kiptala. Kiptala ni yanyitiriire itemi macindano-ini ma mwaka wa 2022 guku nake Graham akionania gikeno giake thutha wa kugata tigiti wa gutungata macindano-ini maya rita ria mbere. Kwangu nilifanya ya Egypt 2022 Aswan pale Misri. Hiyo ilikuwa stage 5. Niliperform vizuri hadi nilifika ya mwisho stage 5. Hapo ndo nilipata pancha. Excited to be here because I have worked hard to be here because I have trained for 3 years, almost 3 years now. Ripoti yo kuma betika iharo-ini niyo yatwamburira hema ito ya Mutamburuko wito wa Mohoro tugagicokia ngatho nyingi muno makiria niwe gukorwo unyitanire na ithue ona ningi ni gukorwo ututegeire matu maku na gutuhe mathaa maku. Wainaina wa Kiarie mwandiki wito kuma kaunti-ini ya Kirinyaga uranjira umuthi mwatinda na Mr. Katho wa